Chanchin thakla khom amasana thupite Sajibu nong mapanba chairauba hungtun tokiton a Manipura Governor Laga Nation in Manipura mipite thupha choina alapihi Dunin YVA General Headquarter kumsang ni somni leni apat somni leli sung President le Vice President ding kitel na a President ding in pu H sang pi le Vice President ding in pu kai somlal te chu teltin alahitaw News and Today Jose Mary Sonta in Chibai Kahumbo hi Chanchin Akim Zon Ale en Khom hitiu Manipur te adinga kumthak kipatna sajibu kipatni sajibu nong mapanba chairauba ahung tun in Manipur Governor Laga Nation in Manipur mipite chibaibu na ahunpi Governor Laga Nation in hitin again hi kumthak ahung tun hin Manipura cheng khompol chumchum te hi houtu in hen loa kilungsi taga khosa khom jel hen ti adoisak na thu again hi kumthak ahin khatle khat kitimat jel kitimat na det jo dik hung hen la chule Manipur khanto na dinga thilpha hung tung hen ti le governor in again be hi Tunin New Lamka Bethel Benga VCC Hall muna Vaiphei namsunga khompi poimotak leng waite gulpha yang Vaiphei Association General Headquarter election 2022 to 24 ding President le Vice President kitel na ala umahi je election huna Election Commission in Tangwal Paunilal Jilai General Headquarter President pu nangjakai SUANTAK le pu ti liensong te panna in alanei uhi President dinga ki candidate te ahiule pu lalun kam Chief of Mata pu H Sangpi of Kompang Veng pu Di Lena of Moya Veng KH Dosang Vaiphei of Saipum Village te ahiu vote heading in mipite jale somli lethum hung khom in vote hi in vote simna nei ngal alahi vote simna nei zo in pu lalun kam in somli leli vote mo in pu H Sangpi in som gup lekhat pu Di Lena in somthum lekhat le pu KH Dosang Vaiphei in vote sagi mo in vote jale somli lethum lag in pu H Sangpi in vote mutampen in president ding in teltin thak alahitai chule vice president hi uncontest teltin in alamtai ama cho hi le pu kai somlal of Tangmol Chorachanpur ahiuti thu het ahi Islam sa khojui meitei pangalte Thathing tho Ramjan ahun tun hin Moirang Assembly Constituency sunga Islam sa khojui taking in Moirang MLA Thongam Shanti in Chibai bukna ahun pi Moirang Philim Leikai MLA Officer Program khat kimat na thuthakla hom mi taking in hitin alagen hi Ramjan tha hi Muslim te adinga hunpoi mo pen tha ahi je tha hin Prophet Muhammad in again the hak sat na te adinga kipik doni a het jingna ni chu ahi Ramjan hung tun in kipak nga hun tun chet hen ti in again be hi wala sing no da ka thop pa thasida la thasida la bada ekoi ye maruena kundari maitei pangal sinda sum sei sin la bada ye kam kudin kundari ba kunami nei ba Manipur kunai sida aphaba yai phaba adum ba sokhat ba kaya ma poratuna sumna dharma yoiba kathokpa ye adum laba awabdu so ya jogi sumna ba thasina lakpa sida ekoi Manipur kunai sida lebi ba kam kudin praja punu su amana awai dam ta ko kathokna reka koi Manipur kunai sida aphaba aingba kunai ma poratna ba amadi wata padaba kunai mo hedna ba ekoi da mapuri phumda punna thongna duna Institute of Medical Sciences a Thakim Khatlam ki Bolding Swasta Pakhwada program akipantai Jihuna hin Rims Medical Superintendent in charge le Dermatology Head of Department Dr. TH Nandakishore in Swasta Pakhwada program apangdingte Rims faculty member officers staff CRED staff chule Manipur Security Service mite to kitim na abol ui Jihuna hin Dr. TH Nandakishore in Swasta Pakhwada program pang taking in Mahatma Gandhi Vision Clean India ahin ay ule sukpitin na ding pangchit hitiu ati
tu tha somlenga chan umding program ahin street play, swatch health camp, poster campaign, sanitization drive, painting competition ti te ki bolding ahi Thingtang gama thingnoi mi tamzo ceasefire le su umna district ale afspa lakdo the ahi M8P untin ukrul MLA Ramuiva in again hi afspa lakdo na ding thu to kisai in Ramuiva in hitin again hi afspa hi Indian democracy suminsi resist le hi chule khowela ek hoi se pen ahi Chhattisgarh Uttarakhand le Maoist boina munte in J1 hi ki koipoi Magdeu in North East GP ahi J1 hi mangcha in army in thil phalo tam tak bol hi Manipur police station somlenga kipat afspa lak do hi chief minister and birin credit khat ahi Thamasa March tarik somni ni sabungkok chekon khada kipat in athisa kimu ningthaujam Lanthoi bi tol thana to kisai mada khagembam ashok tu CJM Imphal East Court ni somlenga judicial remand ki pi in jail in khum ahi jani case IO in ashok tu court podok in judicial remand ni somlenga ading adon hi achunga ngona te chu thudo na aneiun amanle ka hinai ati tol thana ki mangchu double barrel gun ahi ama hi jinei le chanei sa le alahi asok ji masa chu nol a kitchen piding in lanthoi bi in ano ahi asok in anop lo phat in lanthoi bi chu atha ahi security service kiti hi mizosi khut sunga force sukla loading ahi amaute ho hi khosunga Dr. Gul ahiu boina a huna amalatu ahina wahin mipiten hoitak cha bolding ahitin herok Asia MLA TH Radesham in again hi jethu hi tuni super secure security service S4 private limited liweitin na bets te training alak nawa hotel Imphal muna amat nawa again ahi jehi to kitona MLA Radesham in again AU society hi ideal khat hi jekun alo theilo venbit apoimo ahi Jigol na sepna hi atamzo state government in Gungal Male en suizo lo ahi Jigol hi ahi je in apoi monazo se bing tu chu private security service te ahi jail ui Jigol private security service personal 10 soft skill chule communication skill hoitak nei apoi mo hi law enforcing agency chule private security service te ni kikal hi apoi modan le head u angai hi ahin la ki bangtak mipite ading sem khom ding lungel aneu poimo ahi peisa be lungel nei lo in kathil bol na zo si ahin lungthim hoitak put kasep ding ahi ti lungel nei le angai hi je gahin in asep na lam zo se wahin lung oilo na apin thei hi je be hi lo in khantona chule mipite to ki bangtaka chi khom thei na ding in ding ahi tin MLA Radesham in again be hi Security service akwena tawdori si customer care gumane we are going to provide service laktore ba criminal akoi property huran ngadore ba adagi gari lakhi dore ba mi phuram ngado ba adu ma tawgodo mayam do thugai mo sangak toi mayam do adu di khara khaktane very few very little adu thena da adom da moi da kian ngado but customer when laktore mayam do di akoi na hara hara taram taram o kana establishment do institution do or kano do akoi company do madu mayam na pang na ba hendoi ne but akoi security akoi na phasana tawdra di hoji company do demand le ra roi mi sang roi hospital sending roi hotel mi la roi aduna double edged kano oitai trainings da soft skill how you behave with people how you conduct how you communicate karamba wangang sang na karamba wahai wata na phasana ngang ni al dana kamai ngang na dana kamai ngang but singnawa amot pa katukan tawdo bala ga den adrati kian ba sang ni ko Pangal Street Vendors Association President MA Helom Shah in insunga neile neiloti umloa insung et kollo thailo ahina Pangal nupite bazara chutnading ti gambai home to 10 alagen uha atak suding in gambai home to taking in alatak lang hi je chungchang thu hi Manipur Press Club muna Pangal Street Vendors Association te honni akipat kumkhat atinna to kisaya PSBA President in alagen ahi
ama in again beki na chun igam o haksat na alatuk jing pangal ten banjok chungchang ahin munchom chom in haksat na alatuk jing o ahi jehin ani ni in kim lam le amano jing ahi jigola bangjat hemte ho alaki ngai tu hom a Imphal 0 kilometer pangal te bazar ding khat simna ding a kinop tu na lekha alaki jikna le ala khatai jeje ga chun BJP bai hom na noi ahin pangal nupi te chutna ding bazar sim ding in kinep na le ka nei hitin again be na chuna tak lang hi naibel simsina khoi motion do bukhat piu ano wa sarkar sida lai ga sarkar sida yamna majority ga sarkar sida miyang gi ba CM da haina sumaina thamjarakoni yamna khoina thajabsu thami hujiki laiba no ba sarkar khoi miyang gi people's CM haina thangna hena honorable hui ahum dagi su khoina thajaba khara thami moina su khoi pangal ima singsi gi damakta lagleba khoi ramzan thasiga mari laina su kari makhara khudol kha tamge haina harapagi khoi I ba phawna su leire Manipura district paguk te apat police station somlenga ding bel chu a umnawa ki pat Manipur vai home to te le center in armed forces special power act alak do uhi BJP in MP te maya kila dok ding a hi ti a alaki gen kha tu hin ki pa tak thil a hi tin BJP Manipura president A Sharda in atak lang hi nityai pat chu the ka thambal sanglen muna hun amat nawa A Sharda in hitin again hi BJP te election manifesto a Manipur apat afspa lak do ding thu khatcha apang poi ti a mi piten lung sa ikna ala hi je huna khan BJP in again dinga thu ala ki koisu mi pite ogi chu BJP te bolding a hitin ala ki gen a hi je dung ju yachun jani khan Manipur apat afspa lak do ala hitai mi pite ogi chu BJP mi poi mote abiga chief minister and biren in nasataga angai khok jiga mutheya ihiu ahi jehin state law and order ahoi tai ti sakna le ahi BJP kiti chu ahun huna mi pite lungpu chu ataka sukpi tin sak party ahi tin again be kit hi chahi kaya gi mamang dagi aikoi talaga laaba Manipur dagi Armed Forces Special Power Act si aikoi 1958 si loktok na nabagi tongan ba aikoi matam kaya aikoi demand tawdana lakpa sa istanga si pawbada aikoi area khara da loktoga su praja singda aikoi gi apen ba aikoi gi praja sing gi ningba thungba oidaba singa donga sidi adugumba Union Home Minister na district area loktokpa aikoi district khara mafam kaya da aikoi gi loktorakpagi asigumba aikoi yamna nungairaba tangkak sida aina lakchaningi badi asigumba law and order gi matangda aikoi law and order fagatle haibagi chap chaba proof pama ngasi sarkar asina utle haibase masimasu ai mayamda thamjaningi igamu tu chung class 10 le 12 exam ding to kisai a jilai nu le pale jil sak tu 10 bangola panlak ding chungchang a India Prime Minister Narendra Modi le jilai te kikal hunbai gun pariksha pe charcha program achun Manipur Chief Minister and Biren in live stream tungton in alapang hi Delhi Talkatora Stadium hun amat nawachun Manipur apat le Department of Education as in Agongal Imphal Hotel Sangai Hola Manipura Chief Minister and Biren Education Minister Y Khemchan Works Minister Govindas Konthojam Department apat Lubok tak le official te le jilai naw pangte to jihun chu live stream tungton in ala en khom u ahi jihun to kisai ahin Manipur Chief Minister in tihin again Prime Minister Narendra Modi et kaina noya jani hun kemat hi kiat tak ahi igama khatve cha khanai lo hun khat ahi jina hin Prime Minister in jilai chule nule paten exam hun lai pressure peak bangti su kim ding chule naw pang jilai naw pangte amaw ki todel theina ding in bang goldan le piting taka bangti et colding ti a thucha ki gente ho hi jilai te nule pate chule jil sak tu ten juijit goi hi tiutin and biren chun achil hi Prime Minister in thil thak te ahunggung kalte hi nisin in ma ason jing hi ama in jani alunggel atak lat na chule mizo si king suggestion apik te kha thu
man phatak le igam khanai lo thil a hi tin Chief Minister and Biren in again bekit hi Sida dati laba ka tuwang badra Bharat dati ang pagkukli ba haidar ano Honorable Prime Minister ki sugumba yam na innovative boy ba magi wakhalon magi idea mayam sina Bharat sina si demand da porpo ere aduna nasi kuigi Honorable Minister Education Honorable Minister Wax adu maroi na Satra Singh mayam ga ikoi Honorable Prime Minister ki sugumba interaction si tabasi yam ngai aduna mana haigi ba mana piri ba idea sa isam mayam je koi parenting adu wazasing adu Satra Singh na inna na ba ko hone minasi ina appeal to avela atupite Sajibu nong mapan ba chairaw ba ahung tunto kito na Manipura Governor la Ganeshan in Manipura mipite thupa choy na alapihi Tunin YVA General Headquarter kumsang ni Somnileni apat Somnileli sung President le Vice President ding kitel na President ding in pu H Sangpi le Vice President ding in pu Kai Somlal te chu teltin alahitaw Tuni adinga Vahui TV Vaiphei News je chancho ehitai en tu te zo se lalengun mangpha